Mentagasi ka arf sau terik unalior arjar arf sau ka VVP po ka jinglam jong uba Wilson Ashang organizing secretary jong kanang son constituency bat uba Robert Walang organizing secretary jong Rambrai Circle hari ka jung ujor jong ki khna puli ki ba apply ka scholarship FAY arjar arf sau arfsan kire binya kendu yo ADC binya kena halo ka jing bamla ban I online approval ki income certificate ki shell drive jong ki khna puli ki buju apply online hak smartphone joki lani hak jaka apply lani kita ki CSC hari ki jakaran ba uni officer ulah kubur bakada gajeng thut aka portal jangka district makemna ashuban I approval namar kam reflect shu hak portal jangka office halor ki income certificate baki kena puli ki apply bar ongru baki persangkat bala ban pendai akan di gajeng dunah handai kempat la ban pendap ban ulah kularu bahmat kini ram VVP bakian pendap no iki sisngi arsngi Ajimut ru dan kini kena kham kergi ban apa offline lembaga application ka plain paper but onsa pendep bet hapo ka ju si hani lagi dang ban up ulah pentingna ba kini ke portal kan selong yang kembajulong nakaleng ke parti ka kan tujor yo officer man penbet kroi kan bala khnang ba nam thot ye kini ki samla puli ki ba apply ye scholarship ki jongki to nakaleng jongi ka Voice of the People's Party jongka West Kasih District na pagkajidur kap jong organizer jongka Rambrai Jerngam Constituency muntakas ni lalik bania kendu ia EDC ba kaba sar kaba hakabai de bat kajing bomla ban I approval ya gini ki income certificate jongki kena school iban apply na kabanta scholarship jong ni usnam arjar harpsor san te hadin bang ilayo ya kajing ujing nam jong ki kena pule hagine ki sitayo artiyo baladap halor kajing bomla jong ka ni ka portal lengba EDC ban I approval ya kini ki income certificate ya kini ki what is schedule try dulu hapor ko ki online itu ki online kiba de benle na kalian DC office mentakas ni ngilalik bani kendu isa tabai bani EDC bani keren ha kabadi kata kabenta na kalian jong iru ila kuburhi ya kata ba ka don kajing bomla trikam na kalian ka office ha kabadi de bat kumdu panai approval ya kini ki income certificate ki schedule try bat kiwe ha kadi ka online portal ila kuburu ba ka don kajing thut na kalian kata ka portal but ila ong ba kani kajing thut kala kila persanghi na kalian ka office na kalian ka officer ki nong tray ki body page ya kani ka benta kila persangkat la dia ban penbet ki jun kam ten rehadu benta umpat lang ulah kularu ba pendep no igine hapo kini ki sising arsi berwan di lembah kani ka kubor ngikwa on pensai sebor khoi ki kena pule iba day ban apply ya kani ka scholarship in subaban ya sya ha di kota benta ini ai up dia kata kajing penbet na kalian office kenang ba kanum long kajing du nong kani kajing dulat na kantai kena pule bakin apply kani scholarship ula ongru ba na benta ki kam ki ba kerke kiba omla ban up ti kila banle daga offline mode dan ikin ai daga application daga plain paper bakin ata cerengkat gitu ki junun kampor hoit ki buat certificate gitu ki affidavit giwe dan nakalian tu ulah keluar ban benda apa posisi ya kini ki income certificate dan reina kebenta kini ki giwe scholarship ki ban sakut hadu like way turik jong bunai Oktober kamu banak le jong ila keluar ban penting kenapa hagi digi kendiat sengi unsala ban penbit penbiang ya kata jun kam na kementa ban yo approval online hag bani begini ki income certificate ki schedule try ber kiwe nak le jong ki party so ban kentu jur ya ki officer beri page ki nong tray hag department repair bakin suba ban ya simkhia mau kenang ba kanong don kanong jikta hag bani bagi kena nong apply jam kamu tam ki kena puli kiba apply nang ta scholarship kan long kajing dunong lese kajing sitom lese nak tam ki kena kiba sa se ki cakal kiba kam kendong ha kiba ki habban
ban wan hadu hadisi office ban le tang kata ke income certificate menta ka perthei syai lengba kene ka juk science and technology bagi la pen telun syai ini kam online kebangi tip kum kata ke digitally mo andre lada ki ka office kali ki bor di page ya le kam kai badi kata ka benta kemudian mana jinge hadu kata na ka benta ki kena pule ki kena wat kamot jam pad bobon ki benta ti ngich kamba nak leng office hi kan penkeloi kan bala nak benta ki deki berkoi kenapa ki kena kinum long ki kena kinum du ban apply ya kene ka scholarship